हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप जेना। आपण मान स्वागत करछि मोर यूट्यूब चैनल प्रदीप एनिवर्सरी। सो आज आम पढ़ा जलचक्र विषय। जलचक्र जहाँ कि आम इंग्राजी रे वाटर साइकिल मध्य कही था। ये जो जलचक्र अच्छी जलचक्र पूरा विषय जानिबा पूर्व आपण मानकु एटा पढ़िबार दरकार कौन पाई। अच्छा, ये जो एबे चलछि सीजन चलछि रेनी सीजन वर्षा ऋतु এই ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଉତ୍ସୁକ ଜାଗିଥାଏ, ଯେମିତିକି ଏ ବର୍ଷା ପାଗରେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବ କି ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏ ବର୍ଷା ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବର୍ଷା ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ? କ'ଣ ବାଦଲ ଫାଟି ଯାଉଛି? ଆକାଶରୁ ଏତେ ପାଣି ଆସୁଛି କୁଆଡ଼ୁ? ତ ସେହି ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ କ୍ଲିଅରଲି ଜାଣିବା वाटर साइकिल विषय पढ़ी। सो वाटर साइकिल कौन जानिबा पूर्वर आमको ये जो तापमात्रा ये जो पदार्थर किछिटा गुणधर्म विषय जानिबा दरकार। कहीं दरकार से धर्म विषय जानिले ही आमे एही सब को भल भाव बुझी परिबा। सेथिपाई मुख्यतः आम पदार्थर तीनोटी धर्म विषय पढ़ा, जोटा कि कठिन पदार्थ, तरल पदार्थ, ग्यासीय पदार्थ। ये जो कठिन पदार्थ हो कि तरल पदार्थ हो, गोटे पदार्थ रु अन्य एक पदार्थ को परिणत होगापाई मुख्यतः दरकार होता है तापमात्रा। तापमात्रा कौन जहाँ इंग्राजी में आम टेम्परेचर कही था। टेम्परेचर जोटा कि कौन से एक निर्दिष्ट स्थान किंबा वायुर ठंडा किंबा गरम जानापी आम तापमात्रार व्यवहार करें, ताहाको ही कहा जाए तापमात्रा। जो तापमात्रा ये वाइटाल रोल प्ले करता है, मुख्य काम करता है। केमिति जो कठिन पदार्थ रहा, कठिन पदार्थ तरल पदार्थ रे परिणत होगापाई तापमात्रा वृद्धि करने को पड़ी था। ये जो टोटाल प्रोसेस रहा, यही प्रक्रिया को आम कही था गलनांक, जहाँ को इंग्राजी रे कहा जाए मेल्टिंग पॉइंट। एवं तरल पदार्थ रहा, तरल पदार्थ ग्यासीय पदार्थ रे परिणत होगा प्रक्रिया को आम कही था बॉइलिंग पॉइंट, जहाँ को ओडिया रे स्फुटनांक कहा जाई था। जो स्फुटनांक आमको तापमात्रा एटलिस्ट मिनिमम 100 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने को पड़ी था। तो ये जो स्फुटनांक अच्छी 100 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने फल ही गोटे तरल पदार्थ ग्यासीय पदार्थ रे परिणत होता है। एतिके आम बुझीचे। तो एबे आम जीवा पूरा प्रक्रिया को। प्रक्रिया आरंभ होता है कौन से एक एटा हो गला गोटे पॉन्ड हो गला, आम जाने कौन सी गोटे पोखरी हो गला, नदी नाल नर्दमा, ये जो समुद्र, आम जाने पूरा पृथ्वी रे 70% जल अच्छी। तो चारिआडे जल भर्तीपूर्ण होगी। समस्त जल जितेबाला सूर्यर आलोक पड़ी था, ये जो जल अच्छी नदी नाल नर्दमा जहाँ किसी भी थाउ, जितेबाला सूर्यर आलोक पड़ी थाए, से सूर्यर आलोक से तो ठंडा रही, सूर्यर आलोक से गरम ही पड़ो। सूर्यर रश्मि पड़ी था जितेबाला से गरम हो जाता है। पानी गरम होगा फल कौन हम गरम है से बाष्पीभूत हम। अच्छा, एबे आपण मान मन रे प्रश्न आसीबो कि एबे मु कहली कि जो स्फुटनांक अच्छी मिनिमम 100 डिग्री सेल्सियस रे ही तार कौन गोटे पदार्थ रु अन्य एक पदार्थ को परिणत होता है। तो आपण मान मन रे प्रश्न आसीबो कौन ये सूर्यर आलोक सूर्यर ताप कौन एते प्रभाव दिए 100 डिग्री सेल्सियस दिए, ता फल रे कौन ये जल बाष्पीभूत होता है? ना, सेमती ही न था। कहीं जदि सूर्यर आलोक 100 डिग्री सेल्सियस देदेला तो ये पृथ्वी रे आमे मध्य रहूछि। तो जदि आमे पृथ्वी रे रहूछि जल तो बाष्पीभूत हो जिवो, हेले कोन आमे आउ रहिबा? आमे भी बाष्पीभूत हो जिवो। तो से भलिया कथा। तो सेहिथि पई एठी गोटे अलगा प्रक्रिया आरंभ होता है। कौन से प्रक्रिया? जेमिति कि आमे एही सीजन रे जेमिति कि आपण माने कपड़ा धोइथिबे, कपड़ा सफा करला फल रे जो सफा करलिकी आपण जो सुखांती, सुखेला फल रे कौन से पानी सब पानी कौन तले पड़ी जाए, किछिटा पानी उभई जाए। आपण मान को लागुछि उभई जाए, ना उभई न थाए। से ए जो वायुमंडलीय चापरे से वायुमंडलीय चापरे से कौन होता है? से बाष्पीभूत होता है। वायुमंडलीय चापरे से बाष्पीभूत होता है। से तार स्फुटनांक रे से बाष्पीभूत हुएनि, हेले से वायुमंडलीय चापरे से बाष्पीभूत होता है। से जो कपड़ा रे लागिथिबा पानी से वायुमंडलीय चाप द्वारा ही बाष्पीभूत होइकी वायुमंडल को प्रवेश करिथाए। सही प्रक्रिया को आमे कहिथाउ इभापोरेशन। सही प्रक्रिया एठी मध्य होता है। जेतेबेले सूर्यर आलोक पड़िला, नदी नाल नर्दमा सब पानी ताप द्वारा बाष्पीभूत हेबार लागिबे,
ତା ସହିତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଯେଉଁ ଚାପ ରହିଲା, ଚାପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ଏହାକୁ ହିଁ ଆମେ ଇଭାପୋରେସନ୍, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବାଷ୍ପୀଭବନ କହିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ ବାଷ୍ପ ଉପରକୁ ଉଠିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପୃଥିବୀରୁ ଯେତେ ଉପରକୁ ଆମେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଦୂରକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବା, ତାପମାତ୍ରା ସେତିକି କମି କମି ଚାଲିବ। ଆମେ ଉପରକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବା, ତାପମାତ୍ରା କମି ଚାଲିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏ ବାଷ୍ପ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ, ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଯାଇଥାଏ। ସେ ତାପମାତ୍ରା 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେଇଯାଏ। 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା କମିଯାଏ। ତାପମାତ୍ରା ପୁରା କମିଗଲା ଫଳରେ ଏ ଯେଉଁ ବାୟୁ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ସେ ବାୟୁ କ'ଣ ହେଇଯାଏ? ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରପଲେଟ୍ସରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରପଲେଟ୍ସ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଜଳବିନ୍ଦୁ କହିଥାଏ। ଏ ଜଳବିନ୍ଦୁ କନଭର୍ଟ ହେଇକି ସେ କ'ଣ ହୁଏ? କ୍ଲାଉଡ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ। ଏ କୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେଇଥାଏ? ଘନୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କଣ୍ଡେନସେସନ୍ କହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଫ୍ରିଜରେ ପାଣି ବୋଟଲଟି ଅଛି। ପାଣି ବୋଟଲ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫ୍ରିଜରୁ ପାଣି ବୋଟଲ ବାହାରକୁ କାଢ଼ୁଛେ, ବାହାରକୁ କାଢ଼ିକି କିଛି ସମୟ ରଖିଦେଲା ଫଳରେ ସେ ବୋଟଲର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଣି ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କଣ୍ଡେନସେସନ୍ କହିଥାଏ। ଏବେ ଯେଉଁ କ୍ଲାଉଡ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା, ଏଇ କ୍ଲାଉଡ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ହେଇଥାଏ, ଧଳା କଲର୍ର ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି ଧଳା କଲର୍ ହେଇଥାଏ? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଯେତିକି ବି କଲର୍ ଅଛି, 7ଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରପଲେଟ୍ସ ବା ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କୋଟି କୋଟି ଛୋଟ ଛୋଟ, ମାତ୍ର ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, କୋଟି କୋଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଏଠି ସଞ୍ଚୟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଏ କ୍ଲାଉଡ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ କ'ଣ ହେଉଛି? ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି। କ'ଣ ହେଇପାରୁଛି? ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବହୁତ ସମୟ ଗଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଥିଲା, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କୋଟି କୋଟି ଜଳବିନ୍ଦୁ ଆସିକି ମର୍ଜ ହେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପକେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଳର ୱାଟର ପକେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଯେମିତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଳ ପକେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ଆଉ ପବନର ଗତି ସେ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପବନ ସେ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ? ତାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ, ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ଅଛି, ସେ ତ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ସେଲସିୟସ୍ କମ୍ ହିଁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ପବନର ପ୍ରବେଶ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭିତରର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଲାଗିବ, ଗରମ ହେବାର ଲାଗିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯାହା ଯେଉଁ ୱାଟର ପକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତାର ଓଜନ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଲାଗିବ। କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ହେବ? କାହିଁକି ନା ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ଯେଉଁ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରସ୍ପର ମର୍ଜ ହେବାରେ ଲାଗିଲେ ବା ସମଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କହିଥାଏ ପ୍ରେସିପିଟେସନ୍, ଯାହାକୁ କି ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହିଥାଏ ବୃଷ୍ଟିପାତ। ଏ ଯେଉଁ ବୃଷ୍ଟିପାତ ରହିଲା, କ'ଣ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ଯାହା ଉପରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି, ୱାଟର ପକେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି, ସେ କ'ଣ ହେବ? ବାୟୁ ଆଉ ତାର ଓଜନକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ? ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଖସିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଖସିବା ଫଳରେ ସେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସେ ପଡ଼ିକି ରେନଫଲ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଏ? ବର୍ଷା। ଏ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁଠୁ ପାଣି ଆସିଥିଲା, ସେଇଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏହି ନଦୀ, ନାଳ, ନର୍ଦ୍ଦମା, ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ହିଁ ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠିଥିଲା, ପୁଣି ବୁଲି ଆସିକି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ଟୋଟାଲ ଚକ୍ର। ଏବେ ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀ, ନାଳ, ନର୍ଦ୍ଦମାଠୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ କ'ଣ ହେବ? ଇଭାପୋରେସନ୍ ହେବ। ଇଭାପୋରେସନ୍ ହେଇକି କ୍ଲାଉଡ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ। କୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେବ? କଣ୍ଡେନସେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେବ। କ୍ଲାଉଡ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇକି ପ୍ରେସିପିଟେସନ୍ ହେବ। କେମିତି ହେବ? କାହିଁକି ନା ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରପଲେଟ୍ସ ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ମର୍ଜ ହେଇକି ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ୱାଟର ପକେଟ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ତାର ଓଜନ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିକି ସେ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ହେଇକି ତଳେ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଳଚକ୍ର। ଏହି ଭାବରେ ହିଁ ଜଳଚକ୍ର କାମ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ରହିଲା, ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏଇ ସିଜନରେ, ଏଇ ବର୍ଷା ବି ଏଇଠାର କାରଣ। ଏମିତି ଭାବରେ ହେଇଥାଏ ବର୍ଷା। ଆଉ ଏଇ ଥିଲା ଟୋଟାଲ ଜଳଚକ୍ର ବିଷୟରେ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।